Kumania na ntintikano ĩrĩa kuoneka gatagatĩ ka gavana wa Meru Kawira Mwangaza na seneta Kathuri Murungi Nthuki Mbithi titigi nyuma kiri kurita uge bwa gukonia untu bubu bakiaria Nthuki Mbithi kumantere Chiegembe baugite seneta Kathuri ari na inya egutega na kumurika uritungi bwa gavana Kawira na kwa gavana na batere kurita ngugi yawe na gwitikira guchunkunwa ni seneta batongeretwe ni mukaririgiti wao Miriam Munoru baugite gavana na bekire wira ne ati ngugi yawe kamiritaga weru na kuwa ati batere kurega guchunkunirwayo. Dennis Mugendi na ripoti ja Mucio mawa juri muci munene jwa Igembe ikumwegwa kuria akaribathi muri twini mbaki na mbiribiri iri togitwe kaunti ya Meru inkusanyo gatigati ka gavana Kawira Mwangaza na seneta Kathuri Murungi mantune jeye Kathuri kuga gatwirie muritire jwa ngugi jwa gavana na mbesa iria thirikari iyejanaga cia witi na mbere kaunti neji kusanira tuonete atiatika awa gavana Kawira Mwangaza na wa seneta Kathuri Murungi na ibyo ntutweza batu tore akariuka shifu manto yaya kuendelea kingavana akiretha cia manto yaya oversight nonto batu tore akari ibatu to durere Kathuri Murungi na kura cieto twingwa na to moto make senate kendeto tukariria kigena kira kikanenkero awa gavana na teka yithirite ye manto ya mwambiririo kana ya mwisho na te wokethira ari mwambiririo kana mwisho kinya last time mbesa no cia thingatawa so kintu kira kirio batu tore aitu yete kabisa confident ile tukiromba gavana weto nae our senator peaceful environment kendombo to thiatira mbesa cieto nonto batu to wananchi kana batu tore akari ibatu to ko membi to ko benefit ria mbesa ri kathiatwa again okay ya kwethira mbesa tena ukumanyo kana anything of the sort imbi mambiotoma kana wa governor biotoma ko tueka bore relate everything na politics batu to kaumia to kwenda everything relate na politics turenda kento ke kwepeupe kabisa tuone manto yonde wazine na nonto nuweta manto yaku obwetha sina very open ground to werwa mnonya turi atona every cent every coin ne kwethira yetalekana tukamenya mbesha cionde na rai weta kenda kinya kwethira itokothethuka na birabio tutethia twethira tukimenya mantu ya ni ondiari muno ntu ngwagethani mbio Kawira ukira Kawira na ukira kuthiatirwo kana oversight ya mbesha cio tumika ndene county kana na kwenjira cia waji ciena cienda ukira mbua cia kwa wazi mwingi yumenya na mantu ya uti mantu ya ukira agagotho muntu kumena kubwithia ngweke yani there is accountability na responsibility and then the county expenditure ate batara ukira mantu ya uto bati kuona batwe Kawira kinya akiwira irua akiwira sunu twika senator na kwa concerned mnonio mbesa cio tumika na uni bwa bati ututhibitishira kinya batu tore akari no tumira mbesa se thirikari boya ingi nacio bariwa kethura gavana Kawira Mwangaza ari na mubango jo kugurira nkia ng'ombe na kubakira nyomba na menyera ari gavana atibatere tuigutethia mukari umwe indi ni akari bonthe ba Meru na kuni gukurukira murandi juria jukagu na bari bonthe turenda kumenya atire no ntwanto bena momba tumianya na tuende tutomba otethwe ngombera na kinyarero kuwa no korera individuals I don't see that thing right no ntotoke ya kuwa no wekethera yena differences mbinge nonto wamba weta ntore no kethera uyu atena ng'ombe uyu atena bia kuria uyu atena ke tafadhali our mother uria murandi jura yokaguna everybody in Meru County na kinya kwathera ng'ombe kinya oni ndire Miriam ndawerwa muno mboreri ng'ombe ingavana maonija akaribaba ingi ntereneji bariuga ati Kathuri na batere tukithwa gisunkuna mwitire jwa ngugi jwa gavana Kawira Mwangaza ni kwithwa kiu nikyo bamuthurire na ati bateretwe ikwithwa kimaka ni untu mwanka jwa 2027 bakitha bagitegera na gwikira latrine ngugi iyo iria umwe athurirwe. Dennis Mugendi, Weru TV, mucini o Maua, kaunti ya Meru.